Prije nepunih 10-ak minuta administratori YouTube-a obavijestili su me da je moj prilog o offshore mreži, dakle mreži offshore kompanija koje se kriju iza investitora koji je devastirao vrelo Une pokušajem izgradnje mini hidroelektrane na Uni, da je taj video blokiran jer navodno krši pravila privatnosti, odnosno krši privatnost privatnog investitora Saše Svaline. Drugim riječima, Saša Svalina, investitor koji je projektom mini hidroelektrane na Uni, nadomak vrela Une, devastirao taj spomenik prirode, devastirao prirodnu baštinu ne samo Hrvatske, nego i susjedne Bosne i Hercegovine, devastirao glavno korito Une, taj Saša Svalina, čovjek koji je zaslužan za devastaciju glavnog korita Une, eto, osjetio se da mu je povrijeđena privatnost i uspio je ishoditi cenzuru na YouTube-u, cenzuru priloga o offshore mreži kompanija, offshore kompanija s kojima je povezan i preko kojih posluje. Međutim, da do kraja razotkrijemo mrežu koja stoji iza Saše Svaline, nakon višednevnog istraživanja uspio sam otkriti vezu Saše Svaline, dakle investitora koji stoji iza devastacije glavnog korita Une i projekta mini hidroelektrane na Uni, sa jednim od vodećih oligarha Vladimira Putina u Rusiji. Naime, Saša Svalina povezan je sa dva poduzeća u Crnoj Gori, Adriatic Stone, koje pak ima svog predstavnika Aleksandra Bojovića u Beogradu, i Maljac Stone u Danilovgradu u Crnoj Gori. Međutim, Saša Svalina je vlasnik i osnivač poduzeća Final Stone d.o.o. u Podgorici. Direktor tog poduzeća Final Stone d.o.o. u Podgorici, kojeg je osnivač i vlasnik Saša Svalina, direktor Final Stone d.o.o. u Podgorici je izvjesni Jurij Novikov. Pogađate, državljanin Rusije. Jurij Novikov je pak s Irinom Novikovom suvlasnik Novogrup u Danilovgradu u Crnoj Gori. Dakle, tu postoji veza Saše Svaline preko Jurija Novikova sa Novogrup u Danilovgradu u Crnoj Gori. Suvlasnica Novogrup u Danilovgradu u Crnoj Gori je Irina Novikova. Međutim, Irina Novikova je u isto vrijeme direktorica offshore kompanije Banksy International Ltd. Na Cipru. Dakle, osoba s kojom je Saša Svalina povezan preko direktora svog poduzeća Jurija Novikova, Irina Novikova, direktorica je offshore kompanije Banksy International Ltd. Lemesos na Cipru. Vlasnik ove offshore kompanije Banksy International Ltd. Lemesos Cipar je ni manje ni više nego jedan od strateški najvažnijih Putinovih oligarha, Roman Avdejev iz Moskve. Roman Avdejev je vlasnik ne samo ove offshore kompanije, nego i jedne od ključnih financijskih institucija Putinovog režima, a to je Credit Bank of Moscow. Dakle, vidite kako ide ta mreža. Saša Svalina povezan sa direktorom svojih poduzeća Jurijem Novikovim, Jurij Novikov s Irinom Novikovom, Irina Novikova preko offshore kompanije na Cipru s Putinovim oligarhom Romanom Avdejevim, vlasnikom Credit Bank of Moscow. Roman Avdejev je istovremeno i na Forbesovoj listi milijardera. Težak je između
milijarde i 2,5 do 3 milijarde američkih dolara, ovisno o procjeni. Roman Avdejev je i pod sankcijama, dakle pod međunarodnim sankcijama, kao Putinov oligarh. Međutim, Roman Avdejev se nalazi i na takozvanoj ACF listi financijera rata. Dakle, Romana Avdejeva se u međunarodnoj zajednici smatra jednim od onih koji drži financijsku logistiku, koji predstavlja ključnu figuru u financijskoj logistici financiranja Putinovog rata i Putinovih ratnih pohoda, Putinovih ratnih operacija. Prema tome, otkrivanjem veze Saše Svaline, Jurija Novikova, Irine Novikove sa offshore kompanijom Banksy International Ltd na Cipru direktno dovodi investitora s Vrela Une, devastatora Vrela Une, u vezu s Putinovim oligarhom Romanom Avdejevim. Trebalo bi se naravno u institucijama pozabaviti time predstavljaju li projekti, predstavljaju li investicije u koje je umješan i s kojima je povezan Saša Svalina, predstavljaju li zapravo operacije pranja prljavog novca ruskih oligarha ili još gore, predstavljaju li poslovne i financijske operacije investitora s Vrela Une, investitora u mini hidroelektranu na Uni, Saše Svaline, predstavljaju li te poslovne operacije zapravo sakriveno ubacivanje novca ruskih oligarha u legalne financijske tokove u samoj Europskoj uniji. Po ovoj vezi Saša Svalina, Jurij Novikov, Irina Novikova, Banksy International Ltd na Cipru i Roman Avdejev, vrlo je jasno da je Saša Svalina posredno ili neposredno, potpuno nebitno, povezan s mrežom koja vodi do Putinovog oligarha Avdejeva, do jednog od financijera rata, do jednog od Putinovih oligarha s međunarodnih lista sankcioniranih osoba. To dovodi i do logičnog zaključka ili pitanja hoće li se institucije pozabaviti financijskom i poslovnom pozadinom Saše Svaline. Jer čini se da tu nije samo obična mreža nekakvih običnih offshore-ova preko kojih se pere novac, nego čini se da tu postoji ruska veza investitora Sune, odnosno veza investitora Sune s kapitalom Putinovog oligarha. Te odnose, te veze, pogotovo u odnosu na sumnje da bi se moglo raditi o operacijama pranja novca i o operacijama nezakonitog i tajnog ubacivanja novca ruskih oligarha u legalne financijske tokove u Europskoj uniji, svakako to treba pred institucijama provjeriti. S druge strane, naravno, to dovodi i do daljnjih implikacija. Oni koji su politički stajali iza Saše Svaline očito znaju o čemu se u cijeloj priči radi. Očito znaju za vezu prema ruskim oligarsima. I očito tu vezu sakrivaju, pokrivaju i omogućavaju ovakvo pranje novca.